سالا بوری سروک دونالد ترامپ داوئینانا گفین چک ناوکی کوریا باکور وکه پرسه هری پیشینی اولکاریا نتوی دانی بود. And he's raised all kinds of expectations. وی همیشه وازن تدبیر ورگرتن آنی بون زمان کانی اوی لهمبر کوریا باکور چه بکه اگر که اوان هموتشتان نکه او ده ببسده ما جناف چونو لاوازبوناوی. لمها گولان سروک ترامپ دمالگل هفپیشه خواه چینی شی چینپینگ بو لبنگه فلوریدا بریار دا سوریه جبر بکار اینانا چک کیمیاوی لدج سویلان موشک باران بکر. افوها هات فهم کرن اگر ریل لهمبر گفین کوریا باکور نیه گرتن ده همان تش لدجویجی پیگ به. سروک ترامپش توانیه باج سروک ژاپنیا شینزو آبه ورگرد یا سیاست او یا تند لدج کوریا باکور هر چاوان با کوریا باشور پشتی هلبجارتنا سروک نو مون بو سروک کوریا او پشتوان سیاستا تند یا سروک ترامپ لهمبر کوریا باکور لی لدجیب کار اینانا هزا لشکریه. دیتنا سروک مون یا زلاله او ندوی باوری دا که قامینا شرکی لنیف گرا و کوریا وک بجاره بتنه ده حالت دا اگر کوریا باکور تشتکی وها دست بیکر. د دماکو آلیگیرن چارەسەریya لەشکریya ئەمریکا کوریا باکوور داخوازە هێرشان دکرد وەزیرê بەڕێوانیە جیم ماتس گوت زیانên ji encama derketina şerekî wiha dê malwêranî be û bi awayekî wiha be ku nayê pêşbînîkirin. Wezîrê derveyê Amerîka Rex Tillerson jî di gelek daxuyaniyên xwe de got ew piştevaniya danostandinên bêşert û mej li gel Pyongyang dikin. Ev jî bû ciyê rexna Serok Trump heta gihawê astê ku nêzik bû wezîr bi yekî dimbehê guhertin. Wiha dihat hizirkirin ku Pyongyang piştî gefên Amerîka mûşekên dûrhavêjên parzemîn derbasker êdî kar neîne û nehawêje girava Guam Loqya Nûsa Aram. Lê dû mûşekên dûrhavêj dîsan li meha Îlûnê di ser Japonya re avêtin. Li mijdarê meha yazdan Kurya Bakur got ew gihana armanca xwe piştî mûşekek din ya herî bihêz test kirî. Kêm kes hene bawer dikin بو پرسا کوریا باکور یا دیپلوماسیه و ببه. بتنه دماکو کوریا باکور دو اولمپیادا دورانو یا کوریا باشور بجدار ببه. دبه کوره لهمبر پرووکاسیونان بهید گرتن.